Anyang laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti okay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang nga ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay katuwan mayat na ita. Aywan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan hudis. Bagpailaan kumare. Intol adan to manen kwartak. Sakto manen agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in-order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Hun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan no ilakok mat Ay, katuwan ako kumare, tapno adamit ati ganansyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ading. Linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ket manungay. Ay, kat adamot na ornong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bagala ko ni bakla. Apay, at nabagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato damamit ususarek no kasi arumwarak. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ayaw ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agit ala. Gumatang ka. Tapno awan makun ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunamotlan o agtultuloy ti lako na tiawanan pa'y. Nay, masay. Ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunamotlan o nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay daytan apa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kan uyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, mala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasayatay may ka kumare. Ada good news ko ken ka. Ha? Anya dayta kumare? Ada napinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko napabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Linukatakpay mo ti alkansyak, tako na nga isutigatang ko iti bagking ka. Saanan, mare? Ited ko la ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes? Saan ko, mare? Among ka di? Idilino katak, ti Bale ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bale. Ay na, at dadala sa nakakabil. Huh? Nagatumari No isukat ko din chay. At dami siguro na surok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare. Kan malaksi di ti dollars. At the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bale ginatang ko. Ay na, nasayat nga rin no kasta, abes. Kita na, iruan mo nga rin ti bagaytid mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag intol madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni,
Naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay katwan Impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold a kwintas ang nakaot na iti bulsa dagiti bag. Kitamom ka di kumare. Saan la day ta? Adapay ati naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kaya't mumod nga da free a bag mo, mapan kamot ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa iti itid na king ka, ngam iti intid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo abag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anya laki din. Wa? Awan man bibiyang ko na. Uray nga pa iti pagpagaday di amasing iti liklikod Katuan, bayam kadilat tano anya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko kenkwana. No awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya kuma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang ti kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno day ta, naku namon, apal na laang, iso nga daw, ti masaasao na itiliklik-uram. Gambay am lata, ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag, swirtim day ta. Ay wala na. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na Maseng. Itay ka pa nakamulang lang Ay. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo Awan parikot ko. Adala pang panunutok nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam kami natap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatak mag-itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay, kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladan tilaklako day bakla. Kahit kunak man no kuna masana na saya day negosyo. Kun kunakla dadya ngam idinaamwak nga do kano ti dollars anahala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amuta ngay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamo na. Inton bigat. Inakman withdrawan ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mati igatang ko iti bail. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta a dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 bay. Nga lakit din. Nay, nagsapa ka matan Maseng, papanam ngay. Inakijay na na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man Maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit di talaga nga awan dakas na. Isuna laang ta saan mo kumamot nga inuyaw kan kinat katawaan ide. Naamwak ngamin nga alo ti dollars kan gold a kwintas anaalaala na iti bail. Isu na panunot kumot at aglako nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di ati sa bala man panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na nga dagol a kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindilat tamot akadagay ti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na.
Uy, bentay lata. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga katawa iti sangwanan na dadya babae, bes. Kumangaron, mare. Bayan tayo latan. Kumanatawa, iti naamuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mga tilakom, tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tagla ko lata, kumare. Kasi tinako na ni Antimona. At dalat ta kadag iti tao no sino ti kaya dapat gatangan. Sa bagay magkidi, bes. Umay ka man kidi, di balay. No awan aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana balit, adatangtan mo. Kan karunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, lakit din. Kayat mo asawan, mapan mo motan alaan ti in-order mo a bags nga la kung maseng. Wana na, ada ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, kasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha, anya saan ang maragsakan nga ibagbagamot? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti ada kwarta na? Nyalaki din? Hala, inikam na, nitidakas aka ipapanan, ultimo pa ng sungbat ko kan ka, salbag. Katpud no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tain nakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to mo't itigatangan nyo abang. Mala, wo, ninkan. Nene, nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga naman paklan nga ulbod daya bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Wan tayo sumad nga may tinapanay bagbagay ti tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars analala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na. Sana ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod daya bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, pagtalaw ka man langan dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin dahi tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha? Tapay ni bakla. Ada ka daitad mo kan kwa na. Nya kumangay mo daitad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidi at yawanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko linukatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na ngampulos mat nga awan nakitak a dollars. Wano uri gold man la kwintas. Kat anya kumaita. Basol daya bakla. Ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat. Kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na. Kastamot tanti dollars a napanain sukat itibang ko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabason mo iti sa bali a tao. Talaga ajak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Yan lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabait lang. Pagsawan na kumapay mat Oray saan ka nagsaupay?
Si Kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladan ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, siyak pa'y tinakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, when no gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Isu sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputan nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakaskan ka, iso asiguro, mararanaak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim, kas di lang dahin ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa talaga si Kamasing, ha? Amangan nung masiglot ka kung nagtumat. Siglutan ka akaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Ure arkila o konti tricycle mo. O sige, mabit lang tagpilos ha. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asino timbawag kan ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So ngay mawag. So kung nagkano'y di trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nilakay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalitan ako na naman nga arkila na kanong ti tricycle ko. Kita ang mga nuwagas na ladagita. Ah, anyot kaya't mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasin. Bakit? Anya kasi dito ka ibagbagam. Ala, ingkan. Tagawid kamot lang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas tamat ng titurong ti sa si kapilang. Ay no, nana. Amok nga minti ugali day ja arroz kat. Ha? Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay, apaw, unay kan bilang. Awam mo siguro ti dakes na. Nukas jay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit di taadan na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga uray saan nga awagan day ja Rose. Anya? Ay, maamok la talagang adda pa naggusto day jay Rose iti asawak. Ikal si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Yagyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya, aging ganito'y balay Manong Rodel. Awan na nyaman na ading ko. Nung dagiti daduma nga na tricycle drivers, masadot damang itulod dito'y ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuna dagiti awan na asida numaminsan ka dagiti pasahero. Ay, puno dahi tamano. Mala, alaang mo dahi ti bayad ko. Dahita, uri saan mo nga ito ti baryak. Ne, 200 pesos mat dayta. Nakadun ngay. Ang laki ting. Payamon.
Sa nabali, taaldang ti sweldo ita. Igatang mo tayo iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Ay, agyaman ak nga ruda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanyak. Aking ka dito'y balay no si Kati pagluganak. Okay? Kanayon ka magtan amarabyan lakay. Ah, Sa dino ti papapanamaya, tapay kanayon ka magtan amala daw nga agawid. naikan bakit? Sa dino ayaw, ti paggabwa ka sa bali. Napanak ka nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kay balayda. Iso narabyanak, di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uy, abay, ada ka di parikot iti dayta. Ay una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidakas aka ipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gayja balayda. Nagadum, laga. Sapay na gadya tataw kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama, ang mga no iti day tulod-tulod kun sukon-sukon, kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat. Ay, awan mon pilang. Amin matan na pasaheros nila kay mo kapag imunam. Ha? Nalabas mo na itapa naghimon. Kasanumat nga minana. Iso akanayon ti rason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Anya? Uy no, mamwakla talaga. Sana kung agpangadwa ang mangipos iti ruprupan ako nakmanan. Ay, na yan pilang. Ay, pangaasim, ta saan ka kumama nga agdardarasudos iti panggap mo nga aramedan. Tamangan no si kaki iti may sagmak. Oho, saan ko apanggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nang runa da iti aros. Nagado ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan, aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na, diya ka amaw, no anyat ibagakan ka. Agawid ka kidain, taing ka aglutaw iti sagpitan nila kay maw. Anya laki din. Nagalas at talaga ti ugali dayjay apilang sipod pay. Ha? Tapay ba kay? Anya tinaramid na king ka? Agasang man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklikkudak. Napanagayim imbagbagay ti kaaruba, agargaryak kano nila kay na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan na pan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamutla no iso akaagaw nila kay na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun ay dayja pilang. Ay, saan nga aglablabos dayjay babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbagay iti tattao. No di na kayat nga idarom ko. Awan pa managnag na, ngam kas jaykit din ti mapan na ibagbaga. Bakit? Iso anila kay na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga iso ka pa'y kumaamat gadan nila kay na. Ngam sa bali madgam ti panangipapan na, ti awanan bain a babae. Ay nakumare, saan lang si Kati pag-imimunan dayja pilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat napan namatla inis istorya agar-garye kano nila kay na, no kas diyang agpaituludak ije balay mi. Anya? Tauray si kaasaan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Hoy,
Nalabas sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga na makaruurnos iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? Iso nga amin lata na pasahero nila kay nakit pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kasla kabsatuan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay mat nga asawa na, nagdakas, ti pa nagpampanunot na. Wan nga rod, Mare. Agasam man, napan-napay imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Katsak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takahit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pay laang ti pilyak, anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apa ang kasta tilang ang bagay? Ata ka di parikot? Kasala nagsangsangit ka mo eh. Agpuno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka? Naturog ak itay napigsa ti Tudo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. So, anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwada. Pangaasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya laki din ay day tanga ugalim. Talaga analabusin day ta panagimon mo ah. Mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik biyag ko naktumat. Anya. Saan nga parang iti tagtagainap ko no saan apudno? Kanawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam ah. No daman ti rumbang agbutang, dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat, ngabday takit din nalabas a panagimimod mo ti ipagpangrunam. Oho, di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya, nagruna day ja Rose. Adalang arudan asawa na, ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na dayjay, tapno gargaryen na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau, day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha, ikak man ida iti leksyon. Ah, anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain? Salbag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapno mom, sa anak ko na nakaturog iti may sa Arabi eh. Ha? Tapay. Nasapa kami ngamin anak katurog kinilakay ko, idirabi eh. Kunakon ket, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masawan. Dito man Impos na ti rupa tadwa. With caption pa Hala, nagitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapa ng ibabay nakadata. Ay, ti okis ti sabana. Ukis. Nagawan mo tinabay na. Talagang nga impose na ti rupa ta. Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga, mare. Kitaam kat nagatong tinagkongkoment Awanan, nadadaalan tinaganta namin pinsan. Gapulaang itinalabas a panagimimon na. Awan mo ti kinapudno na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mangdadaal mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang matlan no kaaagaw ti asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, Marimar. Kampusan ko. Awanan kamot iti bain anya. Bagim laang ti asawam.
Awan panggap mi amang agaw kan kwa na, maawatam! Anya? Nagturad ka mo tan anang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma! Kwa. Hay napilang! Insecurities mula ang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. Ay, No ti panagkunam kat baybayan milaang akas talatan ti inaramid mo. Nagbidot ka. Itamot lang, mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? kwa mare. Saan ko mamat Indelete ko matan ti post ko. Ay saan nakman na pagbalinan at nga sa kapilang? Ura indelete mon, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mabalin ka apa ikulong gapoy ti kasta nga inaramid mo. Anya? Yak amon anyat may bagak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta siga kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbariti day taparikot mo. Total, si kamot tagararamid. Ha? Gapulang day tay tinalabas sa panagimimon mo. Ammom, husto ni Rose, iti naibaganakan ka. Day ta panagimimon mo, kat adda na yun ng insecurities, iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko kat pagatapam a babae kuno anya la dita. Anya nga ita? Pakaidardaruman pa yun dayta nga aramid mo. Ha, sulbaram, dayta nga problemam dita. Ha, saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka babae. Ay, saan? Saan na kamalalay tawan serbina apan nakisarsaritan bilang. Tapno ang mom. Pangaasim ko mamatan na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Wow! Uray niya pa iti lablabidam dita. Nalpasan na naibabayin kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti rupa mi iti Facebook. Agasa man ta amin mo ta na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagata. Apagin inagawan mi kano nilakay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo aya nilakay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman? Kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam si asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay, ora niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakamam mo't ati maibabay na kasi tinaramid mo. Nilaki iding. Marignam ita, tinalabas apong tutdakan ka pilang. Nana, agasam man, tauray nila kay maukat saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot kong arod, nana. Kasanungay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nang ipost iti ruprupa da. Ay kaanya nga rod ngay, no isuday tati pakay kulungam. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Ay, awan pamanagnag mau ngam nagturad ka din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Mala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Bareng at napay nabatbatay nga asidakan ka pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din.
Uncle Bansyong, naragsak kayo ka na. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din ni Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide naragsak? Gaputa na tayong di asawa na. Naragsak basit. Gaputa maipalapal kaun ti panagayat ko kay Kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya! Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manok laeng ti apaprosa, Uncle. Ay na, day takit di ti pangkitaan da anapudnuak nga gayat. Kita man dagiti tarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wanan, Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin ni Uncle Bansyong. Anya, Wen auntie, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga rod kini Lorena. Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si kamot, tataban siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay day asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga rod ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tataban siya. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa'y nga aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasam man na itatawan. Mabayag aray ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailumang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tataban siya. Bareng maisalat. Uncle Bansyong, asidagtan, iya balay da Auntie Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, Uncle. Troy, agnervyosak mo tayo. Kaslajak gaya maiturid asang Gwen Lorena. Uncle, Agsubli talangin ni Troy. Baliwan taman ang tumay. anya? Uwan, Troy, agnervyosa ka talaga. Kaslajak makasao, indun kasahok ni Lorena. Unay ka na, Uncle. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kun kamutay. Ako nam nga isagot mo kan Auntie Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan, mabainak gayam kin ni Lorena. Ay, agtigir-gira ka kung kapoy tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti breb kan pantalong ka. Ay, karo anak kababain kang kuana. Anya, Uncle Bansyong. Di yung ibagang ay subli tamanan da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapig sa pailang ni tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya, iba ti talaang dito, Uncle. Bareng Auntie Lorena tumulaan ti makaala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Ano sa mo na baggatan? Sa nabalay. Aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir siguro hindi talut-luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw? Abay, kasla na nagbatan ti pampanunutom ngamin.
Ay, pampanunutan nga ron ni Uncle Bansyong, pare Ricaw. Ha? Apa ni Uncle Bansyong? Kas lamang loko nga ron. Kinadwak di na minsan ngal daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan natin muloy? Saan nga raw, pare Ricaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binannog na kla nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Anyan. Kunak magngamin asaan nagdardarasudos ama panijay. Anya nga tinapasawak. Nagbambanog kayo lang asimangsang at ijabalay da Lorena. Yak mo man iti dayjay nga Uncle Bansyong. Kasla ubing no kumaraw. Ay, ano sa mo na tro itangkel mo, may. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kat no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, wen, auntie. Ngam, amangan no mabangkrap. Amangan no dagiti kakaan na kammat lang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ijabalay mo ti pangananda. Ay, jak mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas mat nga minakanayon ti sidaan niyo, ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya. Tata Bansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Hamangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam, negatibo at agos ti bang panunuto mo, Tata Bansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tata Bansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adon, ti makaunakin ka. Nang runa itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kit saan na maliklikan nga adan to dagiti lalaki a customer na. Kit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tata Bansyong. Ha? Ang mga nuatan to makasirpat king kuanay dyan. Ang mga nuatan mang kuldi-kuldi, iti sikat na, Tata Bansyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka ngaminin Tata Bansyong. Saan lang apusaw? Inton maunanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag itibiyag mo. Anyan laki din aya. Inturtured kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maiturad nga ilimad ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sa nabali ata, balo kamot Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti planok nga agayat manan. Ngam natay matan day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isu asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Wen Lorena, sungbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti danak? Kun nakasaganak ang mga ikasargan ka.
Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, maminduata nga agkasar. Ha? Ay na Bansyong, uray taraken mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo't Lorena. Dua mo't dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwal ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah. Ti galad mo, ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? Anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyang. Kunamlan no asino day siya, Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, para king ka. Ita, kasta manay, dagiti sa uyaw, Uncle. Ah, Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, ano saan? ha? Ay, wan, tarang. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasauna kanya. Anya laki, di na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa inyo, Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no, di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kidde, agpangpangina day ja Lorena. Oho, kunam lalo asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw ng negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manen, Bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga. Ay, kasi ti sigod, umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan ken ka, asaan ka nga ayatan. Aging gat di nakaklunan, di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka nga ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak a panagayat ken ka, nga oray may sa porsyento. Anya, Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. ay agsubli ak Lorena. Gaputa kayat ko nga ipakita, asa anak nga agsardang, amang ipanagnak iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer ken ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta panagrup-rupam. Anya, Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Abay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamat nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pannakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti panakadanom na, ante. Katuan mat, kita man. Tunggal umay dito yung restaurant. Kasla saan nga agdigdigos. Uray kumaan, no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay, marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito yung restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Wen nga raw Uncle Bansyang. Nung nga isardeng yon, ti agaram king kwa na. anya. Wen Uncle, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle. Ha? Un nga raw tata.
Kasla kaasi kayo lang, agsubli-subli yan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakin niyo, Uncle. Siyak pa'y tinakakaasing agbagbagkat ka na kitinagado pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni Pare Rico gayam tayayatin na? Anya? Agpanunot kayo ng Kyle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga alaag iti dinarasan, arabida kon. Anya? Ho, Anya? Nagturod kayo umutin nga mangibagay iti dahi Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot yo itararman nyo. Di yo mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna a makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka! Talaga ka di atinak mayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka Lorena. kung kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol santi natamaan. Intimpakul mo kanya. Impang ormo mutin dayta aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kanto ngamin makaawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan. Ay, tawanan ng Kyle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamitin ng Lorena itaklaw ang Kyle. Kat, apang aron akatawaan na. Ay, nangkal, no dimngag kayo kumangamen, saan na napasamak dahi ta kada kayo? Kin, apay ngamin amang kuldi-kuldit kayo. Itipay sikat na. Agin lang na niya, Lorena. Kayat nabot lang. Ay, nangkal, saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat, huston, di yun nipilit ti bagiyaw. Kitaan nyo man, pinang-or na lang dahi ta muging yaw. Malawanan. Huston. Di na ko katawaan, Troy. Agawitan. Sakitan timugin ka. Agat bulalo pa yan tibanok. Ay, nyalaki, di ngamin nangkal. Unay mga minan dahi ta nga ayat-ayat aya, makapasakit gaya mitirik na. Ay, kaasi kayo pa, Yangkal. Huston ko nakmut, Troy. May saka mo. May talamang sutil tamom. Alam mo na, pasensya kayo ng kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kas kada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mat. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit mat ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ken kuana, nga uray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay ket agyaman iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.